Tipraland eba Greater Tipraland sanai Haphango Thangnani bagise Bohrokni target. Tipraland saine ble Bohrok. Bokra thuike baksa khuktai fuloi kapman haise obo. Kubui o Greater Tipraland nayabo. BJP bai Tripura motha Haphango asukmani party mungno töyei. Abo haino kokshil samungti saka Aghore Debbarma. आज हमारी एग्रीमेंट हुई है और ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है, दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया। 2009 बिसनि सिमी Tipraland सानमुंनो तै हास्ते गनांगै चबो अंखरमानि IPFT बदल फियाबा 2018 बिसिओ BJP बाय एलायंस अंगै हाफांगो आसुकमानि यागुलो सकांगने हाके Tipraland सानमुंगो चबो अंखरै मानलि IPFT Tipraland सानमुंगो चबो अंखरै मानलि हनै पाथ्यागो Greater Tipraland सानमुंनो बुसकांगो तनै आसायमानि Tripura मथा 2021 बिसिओ एडिसि हाफांगो आसुकमानि यागुलो ट्रुक स्लाइजांनानि चेंगमानि Tripura मथानि मेन डिमान्ड Pulia Greater Tipraland, Abunyagulo Thansha, no compromise. Abunyagulo 2023 Bidan Sabha Songmani Jorawa, one last fight. Abunyagulo 2024 Lok Sabha Songmani Shagang, written Medena Barega, Patago, Greater Tipraland Kibui, historical Aghore. Aghore San Clayman Yagulo, Hastin Jotolukurogni, Kakamungte, one Shukmungno Uklogotonoi, Lightning 7 March Halmario, BJP Haphango Achuka Tripura motha. Cabinet Minister tei State Minister engai somai tangkha Tripura mothani LOP Onomes Debbarma tei MLA Bishoketo Debbarma BJP na haima sana eba hapangno sejawai salja Tripura hastini hasuk amsai tungflarnai bodol Tripura mothase BJP bai Haphango asukmani nugui haste genangai kasoi faika gobangma sejamu Abunyagulo Montri tei Lok Sabha seat manani bagai Greater Tipraland sanmungno yakari rekha Tripura motha hnibo kokshil samungti saka yakshi bodol tei GMP Abo haikin oisuno tuyei Tripura mothani MLA Chito Debbarma bo sejamani kok saka MLA Chito Debbarma saka haktor tai haste hapangbai khlaijak Tripura mothani ekor kurei Greater Tipraland ni provision hnei cabinet o tongmabai bahake Greater Tipraland tubui manai agreement se Greater Tipraland ni sanmung kori hinke bahake Greater Tipraland ni kok fai sok painai hinei Paithago oisuno tuino khuk kengkha sakangni simi Tipraland sani fainai regional neta Aghore Debbarma Muchang Aghore Debbarma kokshil samungti saka abo haike natok khlaiawoi 2023 bisiono alliance angai montri inglaikhe chakhamo bule musungno kapai thubroi rumani haike Tripura mothano bukhuk muthuboi rekha BJP hinei omo haike natok khayoi 2023 no alliance ngai montri inglaikhe chakhamle tangala haike natok haike ba hayada 2023 no thantakai butalai montri Khorang ba khortan nai bang khamle ngai tamunuti natok khlai ab sangma hunta ab natok khlai mani ba ab tharate kun krija mane abo khai unko khai rekha musukno kapai khai rama hai klaija u chung maina khai musukno kapai khai dia diba potei chai malia o taldok bokun chok tei chai malia ta mani ni ba motamotni odikar no horon khaja seka muthuirka oro to pulanu bini ko aroni kutoli khaja no compromise without Greater Tipraland obot kutoli phaisuk kable dang ngang tam sanasa obotiba ko bijerang kholbai Rajiv Suktingkha Aghore laldenga wo Aghore khaja Landing Aghore Khemakai Punangar Jamangka Kenutai Kumuni Dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba u ladangam phan ko Aghore khayable chukti khlayable chukti khay mangkhna ble pro gauro ba ko tamse ko etitie bai bo lolit bai bo chukti khan dosro tong chukti nile bus baste ben khayba Kaima krible. Omo Chini Tipraland Sanwi mokolo haking ja harmani klaija kata. Tau hito borok khana tok jakla o angde koku bisamani abo ano sei musuk wang nai. Kenu ulo ang thimaya gulo phano bo salo omti dino o kok saiklang mana mo kubin saka nan. Angagi bo saka bugaran tehra tung lunung nai. Nuka nu compromise. Tamu compromise kaya ba Aku sayang semua babak santai yang kapu, neng
constitutional solution ba duida article 2 and 3 and 244A abuda buta hai sai to maka pa kya mari pe gira to na lai ba to kenni ni commitment to ngap tikhe dia play dono sadharana public no nang no compromise without greater Tipraland ngai biang le nang thanga ba ro ni ko ya ka re biang khalangka au se mas ne ble abo haikena masang Aghore Debbarma tebo kokshil samukti shaka Tipraland eba greater Tipraland shanai Haphango Thangnani bagi se Bohrokni target Tipraland shanya ble Bohrok bukra thike baksa khukte phuloi kapmane haise abo kubui greater Tipraland nayabo hnei bufur kathai mamani nukhaba indagani bai tuesdays elenika siksil tei abo galai ke Bohrok Debbarma khaikya to indagani Chini Bohrok mi bagi nahama baise bo उनको 1993 साल रिरुबले 84 साल रिरुबले आगी को इंडिया गवर्नमेंट बाय उनको महारानी कांचन प्रभा देवी इंखाबले नंगनी त्रिपुरा सारनो जों नायकलनाय जत्तनो खालायथननाय मुंसा नरनो देरारक्लाक मानि आय आबन नानारखा एवं सदर बलबय पेट्रोल साका आकक नानारखा नारिगेबले बुफुर नारखाबा टेन बे एकट फुरबो तीनटा सिंबुइ लामार माखासु काबले बरो ता जिगाननि बाय एकट मुखु बुफुरले कंनार खाबा गै उसुकां हाई पावर मॉडल कमिटी नि खायुका एनसी देबरमा IPFT by इनको BJP मामंखा तामंखा अब तो कैसा रेफर नहीं तो बुक्सा मांग से दूला एवं तामन तिले नोर खाइके बा लैंड राइट सामने जागो स्टेट नहीं जागो यादा इकोनॉमिकल पावर सामने जागो स्टेट गवर्नमेंट जागो यादा केंद्र डायरेक्ट और साथाका बा डायरेक्ट फंड नोंग रहना इन साथाका 6 दिन डायरेक्ट फंड रनाय जों निसा थाका सामान गेबदर Tipraland सानै सरकार थाना बागैसे बंनि टारगेट सेकांनिबो IPF तिनबो ताबुनिबो ताउनि मथनि बा टारगेट आ टारगेट नि तिनि इनको ओ दागा फाइबले ओ एकटो करिबले abon loge no musang Aghore Debbarma tebo kokshil samukti shaka bufurle katha lai manmani tongkhaba sakangni kaisa ekor phano tabu supungai rejagyakho land right economic development power sapun yago rejak state government thani aro sada sajakba additional direct fund rejaknai tei additional yago land right ni power rejaknai hinai abo sini Tripura saroni mokolo hasing sarai rejakmani haisi no compromise with our greater Tipraland biango kemakha tabuk hnai Bureau Report, Chini Khorang.